Hey, asempe ni minim krom ha no omo de ato ni patrim se wutu kwan a chinchina eno na obe hit ye na obe yiyi play on the screen so your friend Emmanuel Boahe na menka se na obo Nations FC Nations FC former captain kra no na Nations FC asat me no kasai no omo release player no ama Kotoko so but onyansan emma Kotoko. The news is out there and they say was signed, but officially Kotoko mekan. Na enona agent for now me say some of them are very bad. Eddie deal akoma boy no any the manager said omo Ireland e man say omo de never call Ireland. Enti ena o masa akobọ na busuafo amane about the deal. Enti onyansan Kotoko deal no na busuafo no ma Kotoko pressure say ne Kotoko deal na wanya no anase Kotoko na okọ no omunjai omun cancel pre-contract ni bibia na omuma boy no enko abruchiri contract na aba no so situation e dey aye. Enti Emmanuel Boahe to Kumasi Asante Kotoko no announcement ni enyamba ya. This is the reason. Agent for ni hard bi okrom ha. Because agent ni the player no ko sa Ireland no sa Kosovo ho na. Ubenya ne cat. Unya ne cat anu waje ahye no ho. No de akosi ne dan, no de akoto cars. So de aka no de yema asem. Ebinom. Enti na busuafo no ma pressure. Ena Kotoko nso e ma adwen se ombe sign no na obi bebusa se Emmanuel Boahe no ko obo position ben. Emmanuel Boahe no one have because a striker but the natural position right back. So but oseje more in the tembia no over the opponent side of the pitch. Na ogumehu se obeboa no edinti Kotoko ede rather no koto no so omanya no. But say no problem e wo ho e na ma cheche mu ache no. Na Kotoko fo mpanyifo say omoni player no ene na abusu ani nyina abesa atena se. Na oma trash issues out. And Emmanuel Boahe nzo ase na kuma mu no nya Kotoko na obebo. And afutuo bi nso akwa ma ne say masa sa he no omukwa ayire so 2-3 months obo the club na ayeba sa yes contract termination no asa bisi wagedem. Inti eno nso caution ne palm and I very careful. Update be a baby, I the bebre.